Uvijek je taj prvi dojam, doček gostiju jako bitan. Tako da gostu bude onda i ugodni, ljepši godišnji odmor i za nas on bude kao član obitelji, ne kao gost. Puno gostiju dolazi iz želje da nauči nešto u prirodi, da nauči nešto o tradiciji, o kuhinji. Preporučamo onda gostu kamo može ići na more, šta može posjetiti od muzeja. Onda se oni puno puta nama žele odužiti pa nas pozovu da idemo s njima i to je nama posebna čast i zadovoljstvo kad možemo uzeti si slobodno vrijeme da odemo sa gostima i mi negdje. Doček domaćina vidim da je jako bitan. Kad oni znaju da uvijek mogu računati na nas, da smo mi tu, to je gostu nekako najbitnije. Local host za nas znači puno, pa po meni je to jedna budućnost koja nosi sa sobom i tradiciju i sve jednog sela. Ti gosti su pomicali tu granicu svog dolaska samo radi svog nekog većeg mira i želje da budu čim više sa prirodom, u doticaju sa tradicijom, sa lokalnim stanovništvom. I ako to čovjek zna i može pružiti, onda je gosta dobio. Vidjela. Ne smiješ pogledati ili? Da, sam vidjela neki dan pa sam... Dobro.